Mutse Community Radio gonna follow 96 dot number 3 FM. Aria leboga. Re di fela metseng ma semepedi nne fela go ikela go area le semete go 24 minutes before the hour 11 o'clock. Nna ke le ka kapa radio ka re galana go la pitšentše kgolo. Aba go rogile tlou tša baroka Professor Moremi e le go ngaka ya borna ya setšo go tšwa gona ka fa lefase la ga maatla la Ramoshebo kgausi le letamo ka kapa a gomme a yena o sepela le Dr. Refilwe Makota ya ke Dr. Ref a gomme a re lebeletše bolwetši ba sukiri ka kapa po ke šetšeng ke hlalositše kutlwanyana kua moragonyana gore mathata a bona ke eng empa nna ke no ba ka kapa ke ngwana wa Jesu a ke tsebe selo mo dilong tša mohuta o gomme ba gona bo Professor Moremi bo Dr. Refilwe Makota ke bona batlang go tloga bana ba a le rena ka tšona ba re fa thuto yeo e tla bego e yela ka re ga tsebe ya gago jale ka metse a moela ge a ela ka gare ga noka ye ngwaritse gomme e rekie ka mola go bona ka sona sebopego seo a ga gone a molato felo ka kapa ya radio nke ke bote gona ka fale ka kua go bona ka mona nke ke thome ka Professor Moremi ke mo tamiše ke mo fe sebaka se le ena a tamiše a batheletši ba Mutse Community Radio Professor malome ka kapa a ke go dumediše batho ka moka kua gae ka lebaka la gore nako e šetšile piana ke ba dumediša ka moka ka go fapana ke ba dumediša batho ka moka go le gausu banna ke re dumelang le re sware le mane re thitšitšwe ke se sengwe man go bereka ka batho ba no fela ba re bua man motho shu hloka thušwa gago ka peka lebelonyana jwale ke moo ba bonang re bile lata gore ke a go leboga malome ka kapa madume ke ao a re a leboga Professor Madume a lena mongaka a re amogetše ebile ngwana phoša dira ga a bolawe ka go rialo tshwarelo ya lena re amogetše ga gone molato felo nke ke pote ka fa go Dr. Refilwe Makota le ka tša sebaka se le dumedišeng motheletše go le gausi mo a re theletše go a le gona ntate kapa ke a leboga dumelang bareetsi ba MCRS ke re madume bosigong ba ka tsatsing lena o bolelang ke Dr. Ref Makota ya ke Dr. Ref a re a leboga ntle go sia sebaka re lebeletše bolwetši ba sukiri le kgono magagešo bo e leng tloba boroko malapeng a mantši mo e leng gore batho ba borena ba bantši bile le ditho tše dingwe tša bona di ripilwe go swana le bo matsogo bo maoto ka baka la bolwetši ba sukiri ka kua gae ka mola ga go sa le monate mabona a timile sukiri e tlhasetše bontate ga ba sane dikwi Dr. Ref nke ke ganelele ka mo go wena kutlwanyana ka fa ga botse bolwetši ba sukiri motho o mongwe o diputša rena ga botse bolwetši bo ke eng ga botse okay ntate kapa bolwetši ba sukiri diabetic re bolela ka diabetic mellitus so ke bolwetši bo e leng gore gantši re bo kry-a mo mading and then ke bolwetši bo e leng gore ba fapana ge re bolela ka bolwetši ba sukiri because bolwetši bo tshwara motho kapa mang le mang and then re na le type 1 diabetic le type 2 diabetic and then le sukiri e tshwarang molwetši motho or motho ge a imile so ge re bolela ka type 1 diabetic ntate kapa re bolela ka sukiri e leng gore gantši ke ele e tshwarang bana and then le di-young adults then ha re bolela ka type 2 re bolela ka sukiri e leng gore ke e tshwarang rena batho ba bagolo le bonkoko batho bo botlhe le bontate mogolo like anyone a kana a tshwara ke diabetic which is ke bona bolwetši bo ba sukiri bo e leng gore bo khoswa ke dilo tse e leng gore di mo mmeleng mara ke nagana gore tla nna ntse re bolela ka tsona hentse di ya kopile
ka nnete a re a leboga Dr. Ref bolwetši bo ba sukiri bo gantši goba mohlomongwe ke re go ya ka bona gantši bo swara batho ba mengwaga e mekae ntate kapa ka he ke setse ke boletse ke re bolwetsi bo ba sukiri ga bona mengwaga bo tshwara motho mang kapa mang. So the only thing e leng gore ya etsagala ke gore re kgone gore re bo differentiate if either it's type 1 e leng gore ke boletse gore gantsi e tshwara bana ba bannyane and then le batho ba bagolo ba bannyanenyana. Then type 2 ke yone e tla tshwarang batho ba bagolo and then e ya gestational diabetic ke tshwarang batho ba bomme ba ba imileng. But otherwise nonetheless ha ina gore ina le specific age group. Re a leboga Dr. Ref bolwetši ba sukiri ke bolwetši bo e lego gore ga bo a tuma ga botse gantši ge o tla bona ntate ge go ka kwagala gore o swere ke bolwetši ba sukiri batho ba šetše ba no nagana gore go ra gore ga go sa ne ntwe e berekago ga botse mo go yena mohlomong ka tabeng tša thobalano mara ke sa nyaka gore re tsene kudu ko dithobalanong empa go tlwaelegile gore ge motho a swere ke bolwetši ba sukiri šetše batho ba nagana gore ga a sa kgona selo jwale putšo yaka ke nyaka go no botša fela gore bolwetši bo ba sukiri ge bo šetše bo swere motho wa monna ntle le go mmolaya dikwi tša thobalano go ne le se sengwe se bo dirago mo mothong ntate ka kapa bolwetsi ba sukiri re ka sere ke bolwetsi bo bo sa itsagaleng. It's a very common medical condition e leng gore e tletse mo especially mo bathong ba letlalo le la borona le so re ka sere ke ntho e leng gore ga ya tlala but however ka mgo o botsisang potso ya hao sukiri e causa like the health problems e leng gore ka di bitsa di complications because remember e ka nna ya affecta matlho and then e ka nna ya affecta hapape le pelo and then e ka nna affecta hapape le di kidneys so ntle le gore ga thwe motho e leng gore o na le tsukiri ga thwe makwi a gage a ya go fatshe then tsukiri ya khona gore e affecte matlho a hao and le tse ke setseng ke di boletse ntate ka oh na bjo go batho ba bontate le bomme ge bo šetše bo tlhasetše motho bo ba swara go swana ntate kapa ha ina go differentiate gore ge le motho wa mme o tlo nna le di symptoms tse so or ge le motho wa ntate o tlo nna le di symptoms tse so so tsukiri ge le gore e go tshwere monna le mme ba tlo go experience the same symptoms because le di test tsa teng ha re go na le di test tsa specific tse leng gore ra di rana for bontate and tse ding tse leng gore di ya go bommeng no ke ntho A1 e leng gore e tshwara batho ka tsela tse tshwanang re a leboga prof motho a ka itemogela jwang gore e jwale gona bolwetši ba sukiri o ka re bo šetše bo le gona mo go yena okay gantši di common symptoms tsa motho wa tsukiri ntate ka kapa ke ge motho a ikutlwa a le in most cases a feel thirsty like a utlo ka tla a ka nwa metsi and then it's either motho wa teng gape o tlo ntsha motlhapologo now and then and then motho wa teng o tlo ikutlwa ntse a ikutlwa a feel a lapile and then le a sena le matla and then hape motho wa teng a ka nna ya nna e le gore o no bona o makala like a lose weight out of nowhere like ha mo dieting ha exercise ha iri eng but then wa bona gore ke lose weight so those are the common symptoms tse le gore wa khona go di bona motho ge a na le tsukiri yes no a re a leboga prof sukiri ke bolwetši bjo bo alafegang mohlomongwe ka sekgowa kapa ka setšo wena doc ntate ka kapa bolwetsi ba tsukiri ga re bo alafega so bolwetsi ba tsukiri re ra bo controla so re bo controla bjang bolwetsi ba tsukiri if e le gore mohlomong ke ngwana o tshwere ke tsukiri o tshwanetse a tlhabe insulin so and then ke yone treatment ya teng and then if e le gore motho ke motho o mogolo o tshwanetse a nne mo dipilising tsa tsukiri so yone ha e foli mara however yona e ya controlega and then hantši hape ha se ntho e leng gore e kgona go controla ke
di medication fela, because once motho gate o na le tswekere, it means o tshwantse a shebe gape le lifestyle e leng gore wa e phela. So lifestyle ke lebeletse mo e leng gore motho o tshwantse a lebelle gore o ja eng, dijo tsa di jang ke tse bjang, motho o tshwantse a lebelle gore wa exercise, and then motho o tshwantse gape a lebelle gore o hafola go nwa mabjala, and then hape motho o tshwantse hape a check le di weight tsa high gore a ske bene a nna overweight, because remember gore here tswekere e causa di complications tse di feng. So one of the complications ke di heart problems, and then motho wa e leng gore ke motho o nang le mmele o mogolo, batho bao ba prone to gore ba nne le such complications tsa pelo. Re a leboga doc. Ka boripana mohlomongwe ka metsotso e mebedi, batho ba sukiri shiba ba dutse mo ba thoma go wara ka maphelo a bona gore mohlomongwe ba ka tle ba ripiwa ditho tša go swana le bo matsogo bo maoto, ba ka tle ya ba bolaya, e ka tle ya dira jwang. Jwele ka maitemogelo a o nago le ona, nke o bolele le bathonyana ba ka 2 minutes fela, o bolele le batho bao e lego gore ba na le wari mohlomongwe ya gore what if ba ka tle ba nthipa loto, what if ba ka tle ba nthipa letsogo, what if mohlomongwe nka tle ka no ba ntate ka ga ka se sa kgona go dira selo, batho ba ga ba sa phela monate ka baka la gore ba dula ba e ba ka fase ga kgatelo ya monagano. Doko nke o no ba re ka mantšwana mabedi mohlomongwe a kgothatsonyana. Okay, ntate ka kapa tswekere ha se ntho e leng gore motho ge ba re o na le tswekere o tshwantse a nne mo kgatelelong ya tlhaloganyo, because tswekere ke ntho e leng gore ya controlega. So e tshwantse e tletle e le ka belief ya motho gore motho yena ge batho ba ba mmotsa gore o na le tswekere ke di steps tse di feng tse e leng gore ra mmotsa gore ira so, are you following those things that ba go bolelelang gore o di etse na. So otherwise tswekere yona ha se ntho e le gore e tshwantse e ba tlhobe boroko, because gore motho a tletle a feletswe gatho ba mo ripile loto or ba mo ripile letsogo, it's because of motho wa tswekere if e le gore o na le siso sa gage se o bona siso se tseya sebaka gore se fole. So in most cases o kry-ile gore motho o na le siso and then o na le tswekere, so ha tswe a yo batla thuso gore a batlisise gore siso se e ka bo bothata ba sone ke eng se sa fole. So the moment o thoma o bona gore o na le di symptoms tse ke di boletseng and then le sone siso se ileng gore ga se fole, ke yone nako ya gore o emelele and then o batle dithuso. O kana wa ya ko bo prof, and then bo prof le bona ba tlatla ba go checka ka mgo ba go checkang ka teng, and then he le gore ba go refera le rona o tle ko rona o re tlhalosetse gore wena o experience dilo tse di so mo mmeleng wa hao. So motho a nang le tswekere a ske bene a tsoga at all to say gore ka go sa di nka tsoga ke se teng or ka go sa ne nka tsoga loto la ka ba le khatile. The only thing that they need to do ke gore ba itlhokomele. Once you are being told that you are diabetic, then there are precautions and dilo tse o tshwantseng o di etse that are expected of you. So the moment o thoma o dira dilo tseo, ke nagane gore motho o tshwantse ebe a na le letshogo la le bolelang ka lona gore ke tshaba gore motlhomong ka montlong ka selo ke dira pila, ka montlong ka selo ke dira eng. Motho a nang le tswekere o no phela bophelo bo bo normal fela bo e leng gore bo tshwana le mang le mang, but o tshwantse a phele ka go itlhokomela. A re a leboga Dr. Refilwe Makota. Nke ke dire ka tsela e ge ke bua re mola go Professor Morena. Right, Matele wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM. A re a leboga Dr. Ref, re a leboga Dr. Ref. Prof. Yeah. Jwale nke re tleng ka mo go lena ka mo ke bolediša ke molaetša šwena mo o tšwa go phesi malapane o re bolwetši bjo bja sukerešetše e le dilo tša baloi ge ba nyako re fetša hlengkgale bo be bo se gonana ke ngwala ke le ka kgobokwane ka mokgapa madi ka fa o nagana dilo tša boloi ka lehlakoreng la lena prof jwale ka mangaka a setšo ke eng se o ka se bolelang tsebeng ya motheletše o gonjo le mabapi le bolwetši ba sukere? A ke leboge malome ka kapa ke leboge lehlogo poledišano ye ke na le nneta gore ba bantši ba ba thieletši ba bantši ba ba leng magaeng babogedi
ke gale ba nyaka go tseba ka taba ye ya bolwetse ba sukiri gore ka mo setsong ga botse rena re bo bereka jwang ka nnete se ke nyakang go tsebiša batho la mathomo ke gore bolwetse ba sukiri bo gona bo a phela ene bolwetse ba sukiri bo kotsi bo swana le go kitima ga gona mo mmeleng wa gago ge bo ka kry-a e le gore ga o kry-e motho wa go fa maele a mabotse o tlo feleletša e le gore o tsena ka gare ga bothata sukiri gona ka malapeng a go sa le bose mebele ya batho ga e bose lebaka le lengwe gape le e leng gore le gona ka kapa ga re je dijo tša maleba tše di sepelelanang le malwetse ya rena sukiri re ka se tšee ra re ke moleko ka kapa sukiri ke ge mmele wa motho o thoma go riang go gobala mo go rileng ene ge re thoma re ria dinyakišišo ka mo lehlakoreng la rena la setšo re tlo kry-a malwetse a rileng ao a hlamang ke batho ba baso and then re tlo katana le ona ka mokgwa rena re ka kgonang go ya ka ge e le gore rena re lebeletše kudu ka mo tumelong ya sedumedi e le ge re tšhaba tsona dilo tša go swana le go loima mara ge re šetše re tsenelela gabotse mmeleng wa motho a šetše a bajwa gabotse re le gare re nyakišišo re tlo kry-a e le gore sukiri gona and then ra thoma go riang go e manager le go nyaka go tseba gore motho ka mokgwa a leng ka gona thušo ya ka e kry-ang ya ka pela e ka ba ya mohutamang nto e leng gore re gatlana le yona ke gore ke nnete di-patient di gona ene batho ba jwa ba dutse ka gae bangwe ba bola maoto ba re ke difola bangwe ge re bolela so malome ka kapa ba palela ko go hema ba gare ba nwa dihlare a go loke selo sukiri nna nto ke nyakang go botša batho ke gore a ba tlogele go te stressa e ya kgona gore e laolege mmeleng wa gago and then o kgone o loke o be gabotse motho ga ba jwa wa sukiri rena ka motumelong ya serena gantši re treata di-symptoms tše re gatlhanang le tšona but we treat re lebeletše pele gore motho ge re rana di-test mo go yena ka mothokong ya sekgowa ba kry-a eng because patient ge e fitlha go nna le mathomo nna ke rana di-test tšaka tša sepedi ka mokgwa ke tsebang ka gona goba ka setšo sa segagabo rena ke kry-a di-test tšaka immediately ke fetša go consulta motho ke kgone go kwešiša gore okay from nna le site la ka ke kgona go kwešiša gore motho o bola ke ntwa gore okay bolwetse bo ge re tsenelela ka mo sekgoweng re kry-a eng re na le metšhini e re kgona go checka batho gore sukiri e gona goba ga e gona mo go bona once o thoma o checka motho o kry-a gore okay patient e na le sukiri go ra gore mo go yena wena o tlo treata according to ka mokgwa e leng gore o kry-ile e le gore no wena ka mo marapong a gago a go boditše jwang gore no motho bolwetse ba gage ke eng leng mara go thoma mo go fitlha mo ga o tlo loka go tlo nyaka gore o berekišane le ba sekgowa so ntho e leng gore re gatlhana le yona gore di-patient tša rena ba bantši ba ne go se dumele gore ba swere and then nako yela ba e senyang ke nako e leng gore la mafelelo ba tlo tla go wena o le ngaka ya setšo and then re thoma go ba late go refera motho so batho ka kapa se ba santšeng ba se tsebe bolwetse ba sukiri ka segagabo rena ga re ka senape ra re ke bolwetse bo ba reng ke eng ka setšo re ka bobea jwang because rena re le mangaka a setšo normally gantši re treata di-symptoms tše e leng gore motho o tla ka tsona prof a re a leboga prof go na le motheletši mongwe šomo o re thobela ke kgopela go botšiša gore na sukiri e ya kgona go dira setho sa mosadi gore se hlohlone ka mo mathokona a re ke nna hlokaina e re ke lahlele ka mo go Dr. Ref ka fa okay ntate ka kapa so motho ha ke utlwisisa o batla ha re setho sa mosadi o ra setho se le sa mosadi gore se tlhotlhonye na ntate ka kapa go kgonahala gore motho a nang le tswikiri setho sa hae se tlhotlhonye because of gantši ge tswikiri e le ko godimo remember motho ga a rota le tswikiri re kry-a mo morotong so tswikiri e le ke yone e leng gore e etsa gore motho a tswe di-rush and then okra e le gore wa tlhotlhonyetsa ka mona so that one it's common especially yes mo bathong ba basadi it does happen yes a re a leboga Dr. Ref ke bone ka re ke bone melaetša empa ke tla nna ntse ke topa ka ote ke tla nna ntse ke topa ka ote a ga gona molato go na le seo mohlomongwe le ka ratago go se tlalletša pele re ka topa batheletše ba babedinyana ba bararonyana nna ke tlalletše mo malome ka kapa tabeng ya motho bolwetse ba sukiri
ge o ekwa ke re batho santse ga ba fihla nako ngwe ba go hlalosetse gore monna nna ngaka go mpona ke le mo ke ne bolwetse ba sukiri gore le ge re ba riela ditaelo re se ke ba riela taelo tša go baba re ba riela ditaelo tša go sepelelana le bolwetse bo rena bolwetse bo re kgona go no bo manage gore bo be gabotse mara ka ge nna ko go botsa kere ka kua gae gore ke bokgone ke nyakile motšhina gona go checka gore okay wena monna gešo goba mokgekolo wa gešo ke tlo go alafa mara wena o tsebe gore mo o sepelelang gona o sepelela lefelong le leso ya so tabe ke nyakang go e lemoša go ba thieletse gore re tseba gabotse gore ba bajo a ba tloge ka mola gae ba tlogele go te stressa ba bangwe ke gale ba sepela ba ya dipetlele ba palela ko go fola ka lebaka la gore mo go sepela go ne melekonyana mara ga se gore sukiri ke moleko ke no rara batho ba ikwešiše ya so batho a ba tle ba kry-e thušo ka mokgwa ba ka kgonang ba e leng gore ba nyaka sepetlele ba swanetse gore baye and then ba ye ba hlwekile ba le gabotse ya Dr. Ref ge ka mohlomong go na le seo le ka rata go se tlalletša ntate kapa nna ke ka rata go botsa batheeletsi gore compliant it's very important mo treatmenteng ya tswekere like ha ke re compliant ke ra gore motho o tshwantse go important gore motho a nwe treatment ya hae ya tswekere and then le ka he professor tsa boletse gore if motho a na le tswekere it's best gore a kgone gore a kreye motšhini o wa go testa tswekere gore ge a le ko gae le ena a kgone go itesta then a kgone go itse gore tswekere ya hae e tsamaela kae and motho o tshwantse a kgone go ikutlwa gore ge ke ikutlwa ka mokgwa o ntseng so go ra gore tswekere ya ka e ka bo ile ko tlase or tswekere ya ka e ka bo ile ko godimo so it's very important gore ba kgone go monitora tswekere ya bona while ba le mo treatmenteng and then otherwise tswekere yone e ya controliwa ya kgona gore e controlege so the earlier we treat her re preventa the complications because if e le gore ga o compliant to your treatment then it means you might complicate mo dilong tse re setseng re di boletse gore tswekere e ketetle ya go khosetsa mathata a rileng and then hape le tswekere ya kgona gore e complicated to one of the conditions se leng gore di go kgona gore di go resultise gore o nne ICU immediately which is DKA. And then DKA it's an emergency. If motho atla ko go rona ba re ona le tswekere and then we ikutlwa ka mkhol the first thing that we consider is DKA and then we manage accordingly. So but then if motho o nwa treatment ya hae o tlhokomela lifestyle ya hae o khata mabjala o ja dijo tse lokileng o khata matswai o khata mafura then we can control it nicely and then avoid the complications thereof. Oh yeah. Yeah. Re ka ya megaleng ya re ka ya megaleng malome ka kapa sukiri is tlhogo malome ka kapa e sehlogo o ile wa bona o le ka gare ga lapa la gago ne le mosadi ya gago o bo lo monna o le tširipa sukiri tsene di-brand di sa tlo di sa dula ya ko gore e go tšee e go fetse ya batho ba thome ba go bolele mosadi ke mola ba le santseng a go thega so ke no nyaka gone gore batho ba bantši malome ka kapa ge ba ekwa gore ba swere ke sukiri ba no tloga ba tshoga ka lebaka la gore ba bona ka mokgwa e swarang ba bang ka gona so a ba tlogele go dula kua gae basadi ge le kwa banna ba re ba swere ke disukiri tlogelang go ba omanya ka mo gae e tlang ke tle ke lefe Z2 ya a ga gone bothata Z2 idia ditaba 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela MCRS 0648582771 0648582771 leo le theleditšego a lenanego ke pitšentše kgolo mo re nago a le Professor Moremi re na le Dr. Refilwe Makota e lego ngaka ya sekgowa ge le Professor Moremi re ya mo tseba gore ke ngaka ya borena ya setšo 0648582771 0648582771 le gona ka fa letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS o ka lahlela wa botšiša something gona fawe go ba ka mola letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 0648582771 ba gona a go araba dipotšo tšeo o ka bego o na le tšona mabapi le bolwetši bo ba sukiri.
Antom Bisantile a re dumela malome ka kapa le Professor Maremi gona ka fawe ke nna Ntombi Sebanyo motete motswaneng bolwetse ba sukiri ke tlhoba boroko mo malapeng ka kapa re no tshwarelela re re go tla loka tota ke mathata ka baka la gore lethabo le a fela fa go fitla nako ya digwara o a reresha malome ka kapa nna ke ile ka kwa monna alla ka meyogo a re monna geshu ntebelele mo o ntebelele mo a re modimo o reng banna sa nontšea ka re monna geshu bophelo bo sa le gona a se gore ge seemo sa gago se fitlhile mo o ka palela ko gore o tlo o loka maelang ka go fa ngwana ko gore treatment e ba go fileng yona e berekiše ka mokgwa ba go fileng ka gona ene o je o nyamiše dira monna gesho ka lebaka la gore go ka teneelela wa bona o ka re bophelo ba gago ga bo sa le gona o tlo kgatlhamana ba gago o tlo kgatlhamana ba gago wena se segolo se nna ke nyakang go go botsa kore follower treatment ba go fileng yona le nna ke tla go fa yaka ka thukwe ene monne wa modimo o ile a phela o kokotletše gomme ba le o eme gabotse ke monna sengang ko gore sukiri ge e tsene ka gae malome ka kapa ge e ka fihla go wena ditšhomi di ya go sega baagelwane ba go sega ke gore batho ba no sepela ba go bolela ba be ba go fele malwetse a seng gona mo go wena jale ge re le batho re swanetse go tseba gore mo bophelong ga o tsebe se o tlo gatlhanang le sona ka gore ba sekgowa ba go swana le bo doctor refilo ge ba fela ba bolela ba fela ba re sukiri ke leabela jale wa bona gore dilo tše dintše re di tšere go ba gologolo so re ka se nape ra re ge di fitlhile go rena di a napa di a thoma di a re makatša ka nnete 0648582771 0648582771 network ka mo go bolla nnete ga e monate ga botsana so seseo malome ka kapa fetšang go bolela mo a re mo arabe a se ka iša pele gole a tšee mogala bo wa gage a tle le yena ka kua gae ba tle le ba babedi re tle re ba thuše ka taba digwara ke na le nneta gore ge ke ne le doctor refilo ka mo re thušana ga go se ka re palelang ge e pala ka sesothong re iša ka sekgweng mmele o rata o sa rata o tla boa loka ka gage jale ausi ya modimo tlogela go thapiša mosamelo wa gago ka meyogo le mogalabo wa gago thušo le tlo e kry-a e tla letle le e kry-e mogalabo wa modimo le yena lethabo le kgone go boa a re ga a bona ka moragage a thome go semaelana noši ka nnete o mongwe motheletše šo ke mmalebakeng dikeledi a re thobela malome ka kapa le profa sukiri e swana le legodu la bošego e tloga e nkutsweditše baratiwa baka ke ngwela ke le ka ga bota ga ke tsebe gorena ga re baratiwa o no ra gore meloko le metswalle goba mohlho mongwe o no ra gore bakgotsi sukiri malome ka kapa go mo kwa bolela so e a bolaya batho ba swanetse go le tseba lebaka leo gore sukiri demo e le gore ga o lateletse ba go botšang tsona ga o comply e tlo go bolaya sukiri malome ka kapa ge ba go botša ba re tšea ntho o hlabe o swantse o hlabe ene sukiri malome ka kapa e gona rena re le mangaka a sesotho le a sekgowa solang ka re sa gatlhane gore ge di-patient tša rena tša sukiri di tlile re di fe maele a mabotse le ba porofeta setšhaba se se sa tlo tsena ka gare ga bothata lebaka le legološile malome ka kapa sukiri e ka ne go swara o le so gone bua le o le malome ka kapa diako sa re o ye sepetlele go o fihle ko sepetlele wa tle wa boa o hlaba senke o thoma go nwa le dipilisi onkwešiše so sukiri e kgona go fitlha e go thibe moya o palele ko go hema 0648582771 msrs mo moyeng dumela thobela a re gona ra lena mme a ba le thobela mama ai age mama ga mmele o fela e ka se re ra re ke tshukiri fela e ka etsang gore motho mmele a lose weight fela
go na le malwetse a mang a e leng gore a ka bo a iphitlhile mo mmeleng mo e leng gore a etsa gore motho a lose weight. So the moment you start realizing gore o ka re ke a yetla mo mmeleng, then it's better you go and you consult. So ga ke re yes. Yeah. Yes. Okay, yeah, no, ke dilo tse dintsi tse le gore di a cause mama. Remember, le cancer can cause you to lose weight, and then hape le bolwetse bo ba se ka jeko HIV e ka go khosetsa gore o lose weight. So the moment o bona o realize gore ke lose weight, then it means o tshwantse gore o tsamaye o ye ko tleliniking o ba tlhalosetse gore o lose weight, so we can try to find out gore ke eng e go khosetsang gore o lose weight ka mo go ileng gore ga go a tshwana ka teng, and then o se le mo dieteng. And I remember gore motho ga na le high blood, chances are to say gore motho o tlo nna le tswekere. So motho ga na le tswekere, chances are motho o tlo go nna le high blood. Yeah, so I'll say gore if e le gore o kry-ile gore o na le tseo, better then o ye le ko clinicing, then ba kgone go rana test for some other things that can cause you to lose weight, as long as ha o mo any diet to say gore mohlomong o batla go lose weight. Yes. Yeah, no, then le go ja gone le ja pila. Yeah, wa bona gore le yona it can be one of the contributory factors to say gore ga o je pila, because remember gore motho gore o ja a well balanced diet, motho o ja gararo mo letsatsing. So more re tlo re wa ja, so gone yaanong it's like you are starving yourself, so hence o lose le weight ka mokgwa. Yeah, because a kere ha re itse the moment o ja gore portion e o e jang ke kanang kang, o ja nako mang, so like le dio tse tshwanang le tsone tseo o mo dieting e leng gore wena o unaware of it. O ka se je ga one ka letsatsi and expect gore o nne with a normal weight. Yeah, you need to eat at least gararo ka letsatsi to say gore o ja hantle. Mama we ka lebaka la gore Shifa o lose weight, go robala gona wa robala? Ga o robale ne? Wa tseba dirang wena ke re ya nako mo matšatšing ne? Yeah, o tle ka mola gae go fihla gore ke nna mme ola ka go founa radio ka ra ke robale ebile ke lose weight ne? Demo sa robale go ra o tlo ba le stress, demo ba le stress go ra mmele wa gago o tlo berekela gore yang go tsamaya ganyane ene malwetse a tlo riang mo go wena a tlo gola mo mmeleng, mashola ga go mmele a tlo gwa, because a uji a o robale o nagana kudu, and then go ra re go ne ntho e leng gona mo go wena go tshwenyang. Yeah, and then re tle re bone gore re ka bereka bjang o tlo kgone go kry-a thušwa ke. No wena o monyaka o tle gare ga beke gae košeng. Thank you, ma'am. Re le boga mama. Thank you. 064-858-2771 858-2771 re lebeletse bolwetse ba sukiri fa mo e leng gore motheletše o dumelerile gore a ka letša mogala a botšiša se se motlabang ka mmele wa gagwe goba mohlomongwe seo a sa se tsebego. Msere some moyeng dumela a re gona ra lena wa mokwa ke a motla o re tsamaya treatment ya maoto o re sukiri for diso tseo
tse di tswang tseo la re letsa ma treatment for diso tse le di tswang la re letswa diso mo maotong a kere yeah and then mara mauta antsenya ana lu a tlotola ke ke mai tsela ka o kgona ke wa ya a zo di sonya na ke di so di tsani and then a sisa pura atitule mama like nahana profe ke la bolela ka taba ya maoto but then nna ntho e ka e tlaleletsang ke gore a ke re wa itse gore wa re o na le high blood so gantsi high blood ke bolwetse ba pelo bo e leng gore motho ga na le bolwetse ba pelo maoto a tla ba a thoma a nna le bothata le ona but then as long as disonyana tse nyane tseo di tswa e ba ile gore di a fola it's not of much concern because a ke itse diso tse o di bolelang gore ke tse di byang and then di ka be ile gore di ka be di leader gore di khoswe ke eng but then ke nagana gore ya maoto prof ke la e tlhalosa and then if ile gore o batla go e tlhalosa any further then ke nagana gore a ka bolela ka yona hape but then just know gore o na le high blood pressure so you are prone gore vele o tshwenye ke maoto mama yeah mama le kae re gona o tshwenya ke maoto a kere a tswa dišo maoto a okay wa tseba dira mama ne taba ya maoto ke bothata before ka treata maoto re swanetse re tsebe gore maoto a gago bothata bo botšea kae ge e le gore ge o ka tla ke tlo go nyakela gore gabotse problem e ya maoto ka gore wena o ne le malwetse ya mangwe a mmele ntle le dilo tša batho a kere le batho ba segaga bo rena ba kgona le epelela dilo le digate maoto a tla boe a tswe dintho tše dintši go ba tswe dišo tše dintši ka ge e le gore ka mo segaga bo reneng re ne le lepanta lela la gore ba leke motho ka lona maoto a gagano tswa dišo re boe gape re be le mollo wa badimo nkudu mo tabeng ya maoto re boe gape re be le bothata bo bogolo ba gore motho maoto a gaga a peine mara re lebelele gore a peina ka dinako tše dife so ka ge gore dišo tšeo di kgona go tswa di be di boe di fole re santse re tle re lebelele gore di ntšha keng number 2 ka ge ba go botša ba re o treatmenteng ye e rileng le yona e kgona bolwetse bo bo kgona go khosetša gore o tshwenye ke maoto o santse re tle re go botše gore maoto ga a ba le so o swantse o phele wa beile jwang maoto mama a ne le treatment ya gona le gore santse o phele wa beile jwang re santse o tle re go hlalosetše mara nto kgolokgolo re santse re tsebe gore ke eng nto e gapeletšang gore maoto a gago a tswe dintho nto re ganang ko go hlohlona mo a wa swanela go hlohlonela o ra re go hlohlonela aida o ne le sebabo or aida ba go leka ka moloko wa gore o tongwae and then the mo tongwae maoto a etswa dišo tše nnyane a kgona go fola go tlo fitla nako ya gore a tswe dišo tšeo o kry di sa tlo di sa fola and then o kry letlalo la gago le thoma go tšhentšha so ke re ya nako o tlo tle ka mogae and then re tle re go nyake re bone gore re ka ria jwang o tla kry-a ke ne le doctor re filo ra tla ra bona gore go thuša jwang le yena o tla ba lebelela tša gage tša sekgowa nna ke tla lebelela tšaka ka mo tša nthoelang tša setšo a o kgone le go tsamaya bolela le ba bangwe ka mogae ba ba ka kgonang ka lebaka la gore gore o tlo kgone go kry-a thušo re bone re ka go fa ditaelo tša maoto mama re ne tša go orela re ne tša go thoba re ne tša go nwa tša go nwela ka gare so re ka se kgone go go fa re sa be ra lebelela pele ra bona gore gabotse ntho e dirang gore maoto a babe a be a hlohlone a tswe dišo ke eng so that's why ke re wena e tla ka gae nako o tlang ka gae o mfounele
and then ke tla arrange le Dr. Refilo gore a be gausu gore o tlo kgone gore o tlile re kgone go lebelela bolwetse bo ka mo tumelong ya segageno re be re bolebelele ka mo segweng re bone gore ka bo treata ka mokgwa wa mohutamang gore if o ne le treatment e leng gore e gona wa enwa ya sekgowa nna ke tle ke tsebe gore ge ke go fa treatment ya segaga borena o enwa nako mang ka lebaka la re dilo tša di a tshwanela go thulana ka nako ka kapo ka re mogaodi ya e mogaodi mara a ke ilokiše taba ya mmeo mmeo o bontšhane bothata mara o dutse ka gae a go thuše sele gore motho a bajwe a dutse ka gae a re maoto a peina a tle go batho ba e leng gore ba ka kgona go stopa pain wa ikwešiša malome ka kapo botse a tla kgone go kry-a thuso re a leboga a re tshepe gore mola mafelonyane mola ba tla tšea dinomoro tša mogala ke moka batle ba letša ba fitlha le gona ka moka gae ka mowe ba kgona go kry-a thušo 0648582771 0648582771 a re gona ka fa re a hwetšagala letlakaleng la Dr. Moremi letlakaleng la Dr. Moremi o life gona fawe gomme le gona ka fa letlakaleng la pitšentša go le TMCRS ke mo e leng gore o ka kgona a go ntšha a maikutlo gona MCRS mo moyeng tumela tobela tobela pa le kae tobela ntate Mashego ya ya o bere o kisa treatment ga botse ya ya ke nagana gore ba tlo tšea maele gore ge treatment o e berekiša ga botse ga go ne mo o ka tshwenyegang gona nne ya maele a mabotse ya go tšwa go ntate Mashego ke ya ya o ntate Mashego o le ka gae le šoma botse mongaka ba thabile re a leboga ntate Mashego a re tshepe gore maele a lena mongaka ba tla a tšea ba berekiša le bona ba kgona go ba bagalabe ba masogana a re a leboga ntate Mashego Alright, 0648582771 0648582771 bana ntate Mashego gore banna ke mogalabi wa lesogana le ka gae wa ke a šoma ba thabile ka gae a gone molato fa re sa sore kgang ya bolwetse ba sukiri mo e leng gore motheletši wa sa fetšang go tšwa go ntšwa le prof maikemišetšo a gage go batumo ya gage ke gore batho ba te tlhokomele ba tšee treatment ya bona go ya ka mokgwa wa maleba ke Therešo malome kaka nke ke tope motheletši MCRS o mo moyeng dumela a re gona rra lena re kgopela lehlabošeng le ntšoganyane kgaetšedi yaka ya tobela ya
kgaitsedi yaka batho ba e le ba bararo ka moka ba dula ka lapeng le le teng sukiri tšhibana e tlhasetše motse prof malome ka kapa sukiri e ya kgona go le sahlela ka lapa lena le ba lapa le reng ya le swanetše letswe le tle le nyake go tseba gore banna ga botse ye sukiri wa eno re latelela ka mokana ga rena gobane ge e šetse e fihlile mmeleng wa gago di-doctor tša go swana le ba sekgowa ba re bale ye ke sukiri e fihlile le bona ebile e tshelela go mongwe le bona ebile e lata o mongwe le bona ebile e lata o mongwe gore re le santse le eme ka maoto le tle le tsebe gore banna goreng banna re ka sahlela ke bolwetse bo botee ka moka le ge ba re ke le abela taba e gona ka mo tumelong ya segaga bo rena ga re ratane re le batho mara ge o ka be wa tlogela mmele wa gago gore o bo o tlo šale o fitlha seemong sa gore ba be ba re e yona ke sukiri e le makgowa o tsebe gore bua le mo gona go tloga go padile jale a ke eletše motheeletše le hloka thušo ka lapa la geno ka moka le hloka thušo ene thušo le tlo ikereya le tlilong go ikereya thušo sa mathomo se nnang ka go botšang kgaitšedi yaka ke gore e tla ka gae re tle re nyake go tseba gore goreng e ka gae ka moka le swere ke bolwetse bo botee 1 2 e tlang ka gae re tle re bone gore ka ge ke na le doctor Refilwe ka mo nka le thuša jwang tabeng ya bolwetse bo kudu ka mo tabeng ye e leng gore ke ya seesimane ke ya sekgowa yena a bone gore ka lehlakoreng la gage a ka thuša ka mokgwa wa mohutamang kudu go lasbone e ya ka gae le llang ka yona le reng ge bolwetse bo bošetse bo fihlile o tsoga ICU go ra gore o gausi le modimo tšatši le lengwe o ka bona o sa boe ga go kgahlisi ge molwetse ya gabo rena a šetse a le ka fale jwale se ke nyakang go se bolela ke gore kgaetšedi yaka ke a kgopela gore bolela le ba ka gae re tle re bone gore re ya jwang re thušeng ngwana o wa lasbone a re gane sukiri gona go yena mara e fela a se ka fela a jika ka kua mojakong wola e leng gore batho ka moka ba gana go tsena wa nkwa kere ge le ka se e hlokomele e tlo le fetša ka mokana ga lena ya bua le re nyaka gore e seke ya be ya tsenelela go fihla fao mo e fihlileng gona eme a ke diše ka mo go Dr. Refilwe ke ko gore yena a ka lefa maele a mabuang mme abuti bofejane le kae mami re teng ntate ka kapa like re boletse gore tsukiri it's a genetic problem also so e ka re tshwara batho ba botlhe ka mohae ke le abela which re ka se bone e le bothata rena on our side the only thing gone ba le a e bolelang ke gore ke mama ke abuti ke ngwana so ka mo bolelang it's like ya ngwana e ke yone e sa controlegang wa bona gore e reach to a point e la go butseng gore ke DKA mo e leng gore ngwana o feletsa a le ko ICU. So it means gore ba tshwantse ba lebelle like adjustment ya dilo ngwana ka mokgwa phelang ka teng ke nagana gore ke auso mogolo e le gore a ka gona gore a itlhokomele mo especially dilo tse a di jang le bophelo ba hae le gore e gone gore e controlege pila and then again ke nagana gore ge ntse ba matmita bjao ba na le go adjusta di-dosage tse a itlhabang ka tsona because mama o itlhaba bokae bosigo and then o itlhaba bokae furuko ya like ra di-unit because a ke re go raya gore o tlhaba bosigo o tlhaba le furuko o tlhaba hararo o tlhaba bja mama o tlhaba bja tse kae like how many units oh no probably cause yena ha teng ke yena a tla di utlwisisang tsa di-units ntate ka kapa hantši
batho ba ile gore ba na le tswekere re bontsha bona le batswadi ba bona gore ba itshwantse ba itlhabe bjang, because it's very important gore batswadi ba kgone go itse gore ngwana o itlhaba bjang, so a kgone gore a tlhabe the correct amount, because o tlo kry-a e le gore motlhomong the dosage e a ileng gore wa e kry-a it's very low, and then ha e kgone gore e keep the sugar controlled. So gone no mama ha kgone go raraba potso eo, but then ntho e nka e bolelang ke gore it's very important gore ba tlhokomele gore ngwana o tlhaba bokae, o tlhaba bjang, neng le dijo tse a di jang. kana ge le re wa te tlhaba le ran injection ye furugo molomong kore wa tlhaba mosegare wa tlhaba bošego ga robala wa tlhaba ka kapa batho ba sukiri ba goga boima, batho ba no fela ba re ba hlaka nna re no ba lebelela, batho ba no fela ba re ba ne mathata nna re no ba lebelela, batho ba sokola ka kapa nna ke re bale ke ne le mathwasane ka kua gae, ke ne le balwetši ke a ba bona ba bantši, a go bose go phela bolwetši ba gore wena ka mehle le mehle santse o te tlhabe. wa tseba e re ke itsene man sesi a ke tsebe re na le dula ka e kgole ne ke no digwale ke kgauso le ka fitla ka matlala nke le tephen nako le hloleng ka mola ga matlala ka mola ka baka la gore man go a kgonagala go a kgonagala gore e ka no ba sukiri ya le ya bela ya sekgowa ene ebile go a kgonagala gore e ka ba ntongwe ye e leng gore e hlola ke moleko o e leng gore ba no ba le phosha ka ona ka mogae gore le no hloka khutso mo bophelong ba lena e no tlang le tle le hloleng ge e ka ba ga gone moleko, and then ba tla le hlatla ka mokgwa wa sekgowa mara le tla be le tsebile gore ga gone moleko felo e no ba taba ya sukiri e normale ke le ya bela e le fetetse go lokile. mara ngwana a sa le safe man a o ko kere wa tseba riang mama ne wena o ka kgonang go tla ka kua gae e tla ka mola gae, and then re tle re bone gore re kry-a eng pele before re ka lata ngwana o la kua ne, wena e tla ka gae re tle re nyake dipheko di kgona go phekola motho wa segona a le kgole o la ane bothata, wena e tla nna ke tlo le nyakela go nyaka go tseba gore why ka moka ba lena le santse le no swara ke ntwe teng gape le tla kwa bana ntwe santse ape re emiše ke le ya bela mara boale le fihlile ka maatla ka moo lapeng la geno wa e bona. So a re boneng gore re ka bereka ka mokgwa mokhutamang, re nyake maele a mangwe, re nyake polane ye nngwe ye re ka e kgonang, re tsebele gore ngwana o la leng kua ka thušega ka mokgwa mokhutamang ka gore o phela bo buang bophelo ba gore yena santse ga sepela a se ka sepelela gole le sepetlele, wa bona gore go ra le bophelo ba ngwana bo šetse bo le kotsing. Yeah, so wena o sa kgonang e tla re tle re bona re ka fana maele a mokhutamang. Thank you. a re le ba sese wa tseba ntongwe e thomang go ntshwenya ke gore ngwana ga botse gore ra a sane bophelo ena nagana ge ba ra a swanela go shifta gausi le sepetlele bophelo ba gage bo ka e bona mebereko go maketa swantse a bereke a be le bophelo ba gage o kry-ile ka advice ya gore ga a tshwanela go nna gole le sepetlele because ba mo advice gore o tshwanetse a dire jwang gore a avoid go tlo kry-a a tla sepetlele now and then, because that's what we have to deal with. ba re batamela sepetlele o go a shifta mo gausi le bophelo ba motho bo kae jwale wa e bona eo ke bothata wale ke bothata gore le rena re santse re fela re ba botsa gore mono se ka sepelela golo le ntomo o no ba gona mola gausi le letamo mola no mara wa tseba gore ke malome ka kapa motho wa sukiri go ka mo kry-a condition a gage e mo leada gore motho ga a ka thoma o nyaka sepetlele o tlo no gapeletšega a gone bothata e re ke topeng motheletše gona fa mcrs mo moyeng tumele
a re gona ra lena ntate Mmakujwana o ke a go amogela Hlokaina a swara ke fulu doctor man ba botsisa ka mo no ba swere ke mekhutlwana Ah, yona big papa on and off. ya tleliniking papa Kapa jwale. jale e was like Ke no wena fo. ba tleliniking ntate no lena ba re ba le fanna ya tleliniking papa awa ke nna Hlokaina mo motsedi ganna le dia jwang lena hello e le gore ke mang wa kwang go tonya ke mogalabe go ba ko wena ke nna o a swear a se mogalabe o dia jwang ge go fisha o kwa go tonya ge go tonya o kwa go fisha ke apara dikobo ba ke apara dikobo ee ke di apole ke go fisa Mara really. sesi oh ya Se- se- vale ke a mo kwa yeah no sesi ga a tšee difounu and then a tle ka kua gae o ne dijeso a di tsamayane le tša disukiri tše nne a tle ka kua letle le mo kapišeng sejeso se mama wena o hloka thuso ya serena ke re ya o hloka thuso ka mo lehlakoreng la rena e tla re go thuse re bone gore re ya jwang ka gore shifa ba go betha ka moloko mogolo wa phišo le wa go tonya ka nako e tee ya kere and then teng ya ga go šiwe gore go sepela selo jale e tla re bone gore re go thuša jwang ka gore yeo yona e no bonala re ke meleko a kere wa gamega alright ka mo ditsebeng a o ko mantšwa batho alright awa e tla bone gore re go thuša jwang a kere mama theeletša fela fao e se gale re ya go neya thank you mama. thank you ya ne ba jikile kgole before ba tlo fitlha ntlheng ya bona jwale ge ba fitlhile kua sepetlele doctor ba Mara o ka se re ke o fisa ke tlobola dikobo. le re ao maraga a kere patient o bolela se se motlhagela It's okay. mseres mo moyeng dumela 0648582771 0648582771 ya ke di-patient ke di-patient ba hlahlagantšha dikobo ba kwa go fiša ba tlobola ba kwa go tonya mseres mo moyeng mseres 0648582771 0648582771 prof ya nke re irumeng ya e re ke topa mafelelo a šwena mcrs mo moyeng dumele a re gona ra leno wa ba jwa lena sukiri e le swere jwang mama gantši e go riagalela bošego gantši e go riagalela furugu goba nako ngwe le nngwe mama
ya wa kwagala mama re wa bajo wa bona sejesho mama nto nna ke se tsebang sejesho a senya ke mai a senya ke nama khomu a senya ke nama kgogo se laola ke dijo tše e leng gore o a dija and then ge o šetse o di jele se a thoma se a bilogana ka mogare ga teng ya gago se a thaba se a godimo se a fase se a godimo se a fase so and then nako o se yang godimo se yang fase se sepela se go thiba le moya wa nkwešiša mama so yeo ya gago yeo ka mokgo ke e kwang e kwagala ga botse gore no o na le seješo e tla ka gae re tle re bone gore go thuša jwang ka lebaka la gore ka mokgo ke ya go kwa gore no a o sa phela ga botse ene nto ngwe batho ba swanetseng go itseba ka seješo ke setlhare se e leng gore batho ge ba go ješitše sona ge se fitlha ka mogare ga teng ya gago se senya tše tša ditho se ka senya sebete se ka affecta pelo se ka feleletša e le gore se go senya go aka gore setlhare se ge se fitlha ka mogare ga teng ya gago se ya kae o ba le mahlatse ge ba ka re ba go ješitše seješo sa re ge se fitlha sa go wela ka gare ga mogodu wa sešila ke mola e leng gore o tlo bona se go bereka mala gantši le gantši mare ge se ka palela ko go wela ka mola ke mola se tlo thomang se sepela se ya godimo lefase se nyaka go bona se go gama so o hloka thušo mama mama le kgona go ngwala ba tlo lefa di-phone number gone jwale song nyaka mpene go kapa le swareng phone mo go lena le tle le ngwaleng di-phone and then le kgoneng go fitlha ka mola gae ka mola ba kgoneng go le thuša mme o wa bajwa prof ya mme o wa bajwa ene wa mo kwa gore ga peine le fitlhile mo pelong gore ga ka tšhatša se sengwe sa taelo e a tšhaba peineng o hloka thušo batho ba go swana le yena ka kapa re a ba thuša ka mola gae ga batle ba kry-e thušo batle ba kgone go fola ba be ga botse ya mantšu a mafelelo ke thome ka mo go dr ref ka mo dr ref mantšu a mafelo o kole le batheeletšišitše ba go bitša dr ref mantšu a mafelelo go batheeletše mabapi le tše ba di boletšego goba mabapi le bolwetši bo ba sukiri ntate ka ba mantsa ka bofelo ke gore o se tsa tlhatsitse ntate le re ke ntate Mansebanyoni mashego gore tsukiri e go phedisa bophelo bo bonomale bo mo monate e no ba fela e batla tlhokomelo e batla gore wena o itlhokomele and then o tseye treatment ya hao so ke tla no re kona mantswe a fela if o sa ikutlwe pila consulta mo e leng gore batla go consulta ko teng le professor o boletse mo gore le bona ba ba thusa le lena le ska tshaba go ya le ko professor le tla kry-a thuso e yotlhe e leng gore e tletse diatla ka nnete ya prof mantšu a mafelelo ebile ge le fetša le be le ba botse gore na ba kry-agela kae le ba feng dinomoro tša mogala ka kapa mantšu a ka mafelelo šia ge o te tseba gore o ne le sukiri ka moo gae ya maka maoto ke kgale o sepela o bona o sa loke re ya go kgopela bophelo bo sa le gona o sa ne dilo tše di botse tše santšeng o di rie mo lefaseng bana ba gago ba sa lebeletše tše di botse go wena tlogela go tšea pelo o no re modimo gantšee e ka se kgonagale go sa ne dilo tše ntši santšeng o di lokiše bona e tla ka kua gae re tlo go thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona mo go nyakegang gore o ye sepetlele re tlo go thuša ka gore o ye sepetlele re be re go thuše ka go bolela le ba sepetlele gore o kgone o kry-a thušo ge o te tseba o le moswa o bona gore o šetse o le ka gare ga seemo seo e leng gore o swere ke sukiri o bona dithaka tša gago di šetse di tšwela pele ka mokgwa o e leng gore wa bona wena gore mengwaga e mebedi goba e meraro ye e tlang o ka re bophelo ba gago bo tla se sepele gabotse e tla ka mola gae o tlo o gahlane le rena re bone gore re go thuša jwang tabeng ya sukiri re na le ditaelo tšeo re di fa go batho mara e fela ga re no fa motho taelo
re lebelela pele gore seemo sa gago o le motho se eme jwang ene se tlhoka gore o kry-e treatment ya mohuta mang. Maele ke gore tšeo ba lefileng tšona ka moka sepetlele docteng clinicing di berekišeng e tlanka kua gae re tle re nyake go tseba gore na ga go se se go distepang kudu seo se amanang le dilo tša batho sedimo gore o palele ko go fola. Malome ka kapa ka labone re tlo bolela ka hlogo poledišanoši ke ra gore batheeletši batho ba e tseba. Re tlo bolela ka phapano ya semoya go thosa semoya le go thosa sengaka. Bangwe ba fela ba re motho o bona ka lefahla. Re tla be re ne le bona bo Dr. Refo re kwa gore ge motho wa badimo lefahla la gage le ria so bona ka mo go bona ba e bona e leng. Re tla be re ne le bo Mamremi ka kua gae ba tla be ba re botsa re ka mo lehlakoreng la sekereke bona ge ba re motho o thosa metsi o thosa semetsi wa ke nyaka gore ya ntongweši ke nyaka gore batho ba kua sepetlele ba tsebe gore motho wa go ba le badimo ke motho wa mohuta mang. Ke nyaka gore le rena re tsebe gore motho e leng gore o swere ke lefahla o nyaka sepetlele re le batho ba e leng gore re bereka ka batho ke motho wa mohuta mang. Go tla ga rena mo radiong ko go sedimoša batho ko go fa batho maele ke gore motho a te tsebe a sa ya gore gabotse nna ke eme kae. Jale bo Mamremi ba tla be ba le gona mo ka labone re tla be re lebeletše taba ya thwaso go eletša batho mabapi le thwaso ya thwaso ya sedimo le ya sekereke jwalo jwalo. Re na le hlogo ya badimo re na le hlogo ya ge motho ano ba bajwa re na le hlogo ya semoya. Re na le maoto a badimo re na le maoto a semoya re na le maoto a ge motho ano ba mmele wa gagwe o bajwa. Jale ka labone pitšeng tše kgolo go tla be go apeilwe tšewe ge o te tseba gore o ka gare ga seemo se se swanang le seo itukiše ngwanešo o tloge o tšea buka o e bea fase re tla be re etla mo re tlela wena re etla go go fa ditaba tše ka moka ka botlalo. A ke re ba fihla Dr. Refilwe le kry-e le sa kwešiše gore o ne badimo goba motho o gabotse o bereka buang goba o mongwe a re ke kwa mantšwa mogalabe le be le feleletše le re no o yena o ka re a go sa le gabotse ka mohlogong. Jwale rena batho ba badimo re kwa mantšu ka mogare ga ditsebe tša rena go bolela bagalabe bokoko. Jwale re nyaka gore re tle re fe bana ba tharientsho thuto ye e tletšeng bale bo Mamremi bobedi ga bona ba tla ba le mo ka nnete ba kwa ditaba ka moka ka botlalo ka nnete. Dinomoro tša mogala prof dinomoro tša mogala šidi 079 ke ya ka 170 9862 079 170 9862 060 ke ba fa ya office 060 959 0303 060 959 0303. Ba ba nyakang go tla go gahlana le Dr. Refilwe ditaba šidi ka botlalo ga ke ba fe dinomoro tše ba tlo tla ka kua gae and then ba ngwadiša mola ba ria appointment and then ra tla ra ba bona re ba thuša jwang. Ba ka founela 076 841 8392 076 841 8392. Ba tlo gahlana le mopapa ke Malefo ge ba ka se kry-e mopapa ba tsene mo nomorong ye ba tlo kry-a Kenneth Malapela Lensman and then o tlo kgona gore ya di-bookings tša bona re tla ra kgona go bona gore re ba thuša neng jwang. Ditaba ke tše ya ntimelela nomoro ela ya monnola wa dinepe banna 060 958 2251 060 958 2251. Le tlo gahlana le Dr. Refilwe Mremi ka kua ga Mremi le tlo mo kry-a ka fao ka labone a ba dula ba lokile malome ka kapa ba tlo kwa ba semoya ba tlo kwa ba malwetši ya go fapana
ba tlo kwa ba ba tshwenyang ke badimo ba ditaola ba tla kwa ba ba tshwenyang ke medimo a metsi ba tla kwa ba ba tshwenyang ke malwetse a segoba ke ra gore ba be ba lokile ditaba ka moka re ba file ka nnete ya prof ga gona molato a re tshepe gore ditaba tše di kwagetse ga botse tsebeng ya motheletše ebile ba tla ba a redi kudu mo e leng gore ba ka baka la re taba tše tša go thwasa le taba tša sedimo le go hloka tsebo di tla iša batho prof ya motlho mongwe le gore motho a ye go thwasa kae o swantše a botse ke mang ya ko go kwele prof ke lebogile a re direng ka tsela e re lebogile kudu ya wa bona a re rile so ka kapa lambile o kgona go ntšha di-question sa le nako Laki, poster kere. Nakapa, question kere. ene go ria poster like o ba riela le bona ka moka Tharo kere. ga re na dinepe tsa na ke tsene mo posteng ke re o ria poster like Ani mo di ga kana pejela ja ntwela fela. a ke tsene a ye gona ga Ka mo ba ita ka ja mamurutu la so ke. Ka mo tshejo na so sa mala ba sa kere. Ka mo ba ita ka sa dokotela. Amen. Ka mo mita ka mashole. if a se le snap o tla shutiwa snap a mara ka di ke gopela gore e ya la bone re iphišeng ka